Ka National People Youth Front NPYF nong Stone Block haka arwar tarik nai luar aja arwar kalayo ban penlong ya ka youth conference sayeng sa jong bali ka nong Stone uba max 9%. Uba max 9% ubolong ru district president ke NPP bas kasils ulayo ban perskem ikinokit kambat kit khot ke NPYF nong Stone Block hapo ka jelam jong uba all comfort kharbani kumu president bat uba finance sai tang kumu general secretary. Haba kerana jelang ba max 9% ulapun pau ba ka ain kendo ka dei kamat ikra election banikong tam jong NPP nong Stone nolor kiwi pat kimat kibala ban penolong hakani ke jinglong ameli ke jugu ngikura election ay Jakarta lara kim chit ni anong stoy kamdi ka agenda jongka NPP ya pokok jalan megeda kadai ka agenda jongka parti NPP anong stoy ngiyong lara ngin job weng no e kani ngiwen sisa ha ubnai me jo sem Jakarta kabaan ngiyong bay ke jing ay ki parsan ki na po destikot ang pan 5 years ka fit job di ko bislo ngile ang ubnai kabalay ni ong barwan ra ki policy lara de education policy lara pipay ki personal appeal jong aus nam aja kapra kapang thok kapang soy manga ni ong lara pinjiri ni ki policy lara de education policy ne ka policy ka rep ka yang ne gano kuno ka policy kapan IG mentoy yo pai pa sakawai pa ni ong balara pinjiri yang ni ngin persang ban penkeladuri kanong stoy ni ong ya kata ka jingloy mo kilian development bat kawasan ni ong ba kapakipay ba west kasulistik kapala pan aika maijam kapala pan tiknai ke jinglong ya ke jingdon ki ying ke sang yong ya ka antinder ule ya ka personal appeal ah Jakarta kadai ka agenda ka banungkong Kaling jong ke NPP kalau don lupa ban yalam ya kajing senja pokok jalan kita. Ban ngawang pila na ngin senja mawai. Kabamot kabasuk ban lek ya kini udah kita. Kumbolong matam ban se lada UDP udawa dan hapan skaplan. Lada PDF udawa hapan skaplan. Lada BJP udawa hapan skaplan. Lada HSPP udawa hapan skaplan. Balai nama kali kesoka klek kaulah. Kalau sih kabamot. Tengok ya piba niat estom ta. Ban penting na baka parti NPP kan sama gue ke jalan kita.